Dikispa angut ki Samla pule ke Salesian College Autonomous Sonada kila bat melung ke Mynsiem haba kila shimenta ha ka passing out graduation arjar arpusan menta katayau. Kani ke jinglung Mynsiem kila shlei haba ki paidin da ke jing benot ya ki sngi bakemen ha kani ke college kila poino sya ka bakut. Kani ke lumpung ke lelong ke basyongkun haba ki nohikai bat ki Samla pule kila yard procession da ke bara iki lama kari bat ki lama jong ke college bandrung syaka hall balakre kerpang. Kashreha Agarwal, Assistant Professor in the Department of Commerce, kala play kani ke lumpung bat kala kentading ya ke syarak da Reverend Brother Dr. Augustine Joseph, Vice Principal jong ke Salesian College Autonomous Sonada. Ka Reverend Sister Elena Minch, Department of English, kala ai ka jingdwai sedang, but Umanuresh Thapa, Head of Commerce Department, ulayalam ya ka jingdwai jong ka college. Ya ki kintin kerkhu kerdo la ai do Reverend Padar Johnny Nadungat, Rector of Salesian College Autonomous Sonada. Hadin kata kinohikai rangba ni kitanat puli beper kila khot ik Samla puli ki bayo degree hakani kesngi ki bakentup ya ke BCom, BCA, English, History bat kwe ki kerdan puli. U principal ulayalam ye ki Samla ban puli bat parta jam ye ki kular ban long ki sakhi babedor ha ki imlang salang kat kum ki jing tip bat jing start bekilayo nakani ke shlem jing hikai. Lepen bot sedar ke jing sam ki certificate bat ki mementos syabaro ki Samla ki bala pendap ki jing puli how news nem. Ya ke principal award layo da ke Sister Elena Minch, President award layo da ke Pragya Eka ke bapuli mass communication bat journalism. U principal ula ai memento ru shikni ki riu khmat bekentup ya u Uday Mall, Dean of BCom bat BCA, Dr. Sujata Rani Rai, Registrar Darjeeling Hill University, Amisha Gurung, Vice President Students Council, kala ai ka jingkhublay penwai ya kani Kelempong.